orang nampak benda yang good je, yang bagus je, menang tournament apa semua. Tapi tak banyak orang nampak yang orang yang susah nak cari kerja lepas dia orang fail as a professional player. Dia orang tak nampak apa yang macam the struggle lah, macam opportunity yang dia orang waste in term of study, apa cari duit, apa simpan duit apa semua. But when you say quit awal kan, apa quit awal? Bila awal tu? You kena sedar yang apa-apa pun terjadi pun, kalau you have the mindset apa pun terjadi pun aku nak champion, then it's okay. Okay. Go je. Kalau aku sampai umur 40 50 tak dapat champion lagi, tapi umur 70 aku dapat champion, go je. Sebab you betul-betul nak dapat benda tu, then I support. Tapi if you tak ada macam, okay lah aku bagi masa lagi 4 tahun lah. Kalau tak ada, tak ada. Oh, you cannot have that. You cannot have that. You cannot have that. Bagi masa lah. Sebab you nak jadi the top player, professional player, champion, you kena jadi delusional sikit. You kena bayangkan yang you dah pegang champion tu. Dah pegang aegis dah tu. Kalau macam mana you nak lawan the top player? Contoh macam you, macam mana you lawan Toxin? Kalau you pun rasa Toxin tu aku tak mampu tu, tapi you nak jadi pro player. Hai, chop, bam. Ini kalau kita ada buzzer ni dah tekan.